Dobar dan Ferovke i Ferovci. U današnjem online predavanju ćemo poput Leibniza, Eulera i sličnih dati odgovor zašto je zbrajanje divergentnog reda science fiction. Naime, oni su to svjesno napravili čisto da poantiraju koliko je jako važno znati onu našu definiciju konvergentnosti, divergentnosti reda realnih brojeva. Znači imamo nekakav niz i želimo zbrojiti sve članove niza, stavimo između plus, s obzirom da njih ima beskonačno, onda ima i beskonačno pluseva, to se sve zajedno može riješiti pomoću ovog sigma, naznačujući kako idu indeksi od n1 do beskonačno. Međutim, definicija kaže, bilo bi to, s obzirom da ih je beskonačno, a ne konačno, onda bi bilo dobro to jako oprezno, jednostavno i striktno napraviti. Znači, u jedan niz koji formiramo, takozvani niz parcijalnih suma ili djelomičnih suma ili akumulativnih suma, gdje se polako vrši ta akumulacija ove beskonačne sume na temelju pripadnih konačnih suma, stavljamo S1 prvu, u S2 stavljamo zbroj prva 2, u S3 stavljamo zbroj prva 3, a u Sn stavljamo zbroj prvih n. To su sve konačne sume, s njima se može sve, one se mogu izbrojiti, naći i onda idemo u limes sa ovim. Pretpostavka je da je sasvim jasno da ako ovdje lupimo limes, da će onda zapravo ovdje biti obuhvaćeni svi članovi ovoga reda, pa će konačna suma preći u beskonačno. No, po definiciji, ako ovaj niz parcijalnih suma konvergira, odatle slijedi da pripadni red AN konvergira. No, ako niz parcijalnih suma divergira, zašto on može divergirati? Pa može otići u plus beskonačno, minus beskonačno, može oscilirati između 2-3 gomilišta i tako dalje. Znamo iz Matanijan jako dobro što nam rade limesi nizova. I onda slijedi, ako je Sn divergentan, onda je i ovaj tu divergentan. I onda su Leibniz, Euler i slični namjerno falšali u određenom trenu. Zaboravili su na ovu striktnu definiciju i nećete vjerovati, pokazat ćemo na sljedećoj ploči da 1 minus 1 plus 1 minus 1 je jedna polovina, iako ćemo prvo pokazati zašto je on divergentan po definiciji. Na dva načina ćemo ovo dokazati. Pomoću algebarskog i dokazat ćemo koristeći recimo ovo poznato pravilo za konvergenciju reda geometrijskog reda, ako i kaže da je suma kv na n-tu 1 kroz 1 manje kv pod uvjetom da je baza po apsolutno manje od 1 i da je divergentan za sve ostale slučajeve. Potom ćemo na sljedećoj ploči na sličan način prvo dokazati da je 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 2 na n-tu plus divergentan po definiciji, znači formirat ćemo ovaj takozvani trokut djelomičnih suma parcijalnih, a onda ćemo isto tako na dva načina, na algebarski i jedan analitički pokazati, može to biti i minus 1, što je najinteresantnije, na dva različita načina, dva različita felšanja i ovdje ćemo dobiti iste rezultate. Ovdje jedna polovina, ovdje minus 1. I na kraju Eulerovo briljantno djelo, a to je da suma svih prirodnih brojeva je minus 1 kroz 12. A mi dobro znamo da ćemo prvo pokazati da on divergira na temelju definicije, ali je to kad se malo poigramo, malo se više poigramo, malo se preigramo, možemo dobiti da je to minus 1 kroz 12. Leibniz, Euler i ostali velikani su se volili poigrati sa ovakvim divergentnim redovima, pa u trenutku su se prešutili ovu definiciju, dobili su svašta. Recimo, 1 minus 1 plus 1 minus 1 dobili su da je jedna polovina. I to što je najinteresantnije na dva načina, na dva mjesta ćemo falšati. Namjerno su oni to napravili, ne bojte se. Čisto su htjeli reći, ako u jednom trenu zaspete ili gubitak koncentracije i zaboravite na strogost i striktnost i jednostavnost definicije konvergencije redova realnih brojeva, onda će vam se desiti to i to. Naime, prvo tvrdimo, ova suma je definitivno što divergentna. Idemo po definiciji formirati niz parcijalnih suma. S1 je prvi član, to je 1. S2 su zbroj prva 2, to je 1 manje 1, to je 0. S3 je zbroj prva 3, to
to je 1 minus 1 plus 1 što je 1. I nije teško induktivno zaključiti da nam je S2n zapravo 0, a S2n plus 1 je S2n plus 1, a to je zapravo 1. Pa smo dobili da niz parcijalnih suma ovoga reda oscilira 1, 0, 1, 0, 1, 0, ima dva gomilišta, a iz matan 1 znamo onda da je on divergentan. Pa slijedi da je ovo divergentan, a po definiciji onda ako je niz parcijalnih suma divergentan, onda je divergentan i pripadni red. I objasnili smo po ovom takozvanom trokutu nizu parcijalnih suma da je on divergentan. Međutim, idemo trenucima zaboraviti na ovo, vi nećete ni primijetiti, a kasnije ćemo obrazložiti zašto i kako. Naime, primijetimo da prvi način kaže, primijetimo da 1 minus 1 plus 1 minus 1 i tako dalje možemo grupirati recimo tako da ovdje izlučimo 1 minus, a tu će nam ostati 1 minus 1 plus 1 minus 1 i tako dalje. Znači dobit ćemo 1 minus s. S obzirom da je ovo s, a ovo 1 minus s, onda nije teško biti pametan da odatle slijedi, znači iz jednadžbe s jednako 1 minus s slijedi da je s jednako 1/2. Još ćemo se malo praviti ludi na kojem smo to detalju falšali namjerno. Idemo dalje. Drugi način. Znamo dobro da je suma geometrijskog reda ili ti ga svih članova geometrijskog niza jednaka 1 kroz 1 manje kv pod uvjetom da je modul kv manje od 1. Vrijedi isto tako i njena sestra, a to je da je 1 minus kv plus kv na kvadrat minus kv na treću, to je alternirajući minus 1 na n-tu kv na n-tu, sorry, ovdje fali plus točka točka suma, plus točka točka, da je to kao kad umjesto kv stavite minus kv, pa će onda ovdje se pojaviti zapravo tu, a onda je to zapravo 1 kroz 1 plus kv, za isti ovaj kv. Čim znate ovu sumu, onda pripadna alternirajuća nije 1 kroz 1 manje kv, nego 1 kroz 1 plus kv. Ok, to ide zapravo u paketu. I sad Leibniz kaže, super, pa ako je to za modul kv manje od 1, jel tako? A ako tu stavimo svugdje 1, pa dobit ćemo 1 minus 1 plus 1 minus 1 i tako dalje. Znači, ovo tu će postati ova naša suma. No naravno, s obzirom da je modul kv manje od 1, a Leibniz je bio dosta oprezan, rekao je, pustit ćemo limes lijevo i desno, ali kv ćemo pustiti u lijevi limes sa ovim, da bi mogli kao iskoristiti ovu formu, odnosno ovu tu. Znači, ako limesiramo lijevo i desno, sa kv težu 1 minus, onda ćemo ovdje dobiti 1, minus 1, plus 1, minus 1 i tako dalje. To ova naša suma s je jednako, a ovdje kad se stavi 1 minus, pa ovo je razlomak, njemu je svejedno 1 minus ili 1 plus 1 je 1, onda je to 1 kroz 1 plus 1 jednako 1/2. Jako interesantno. Na dva načina potpuno različita. Ovo se zove algebarski, ovo je algebarski način, algebarski, a ovo se zove analitički. Dobili smo, uz naravno jednu malu dozu falšanja, dobili smo oba puta krivo, ali isto krivo. To se zove science fiction. To se zove science fiction ako nekog pitate. Idemo sad otkriti karte. Gdje smo napravili jednu malu, a nismo smjeli, odsutnost od one majke definicije. Otkrijemo karte. Pravilo kaže, ne možemo grupirati beskonačno brojeva u zbroju, beskonačno zbroju, on ima beskonačno plusića, tek tako kako želimo. To nije kao kod konačnih brojeva. Tu smo napravili grešku. Nismo ih smjeli na ovaj način grupirati. Drugo,
Jer smo napravili ovdje grešku. Jer ovdje imamo dva razloga gdje je malo falširano, ali da je suma 1/2, a tamo je samo 1 po definiciji za divergenciju. Pa desna strana je ok, ovo vrijedi za modul Q manje od 1 i ovaj limes od Q minus 1, ovo vrijedi, znači ovo je potpuno točno. Ali ono što nije točno, a to je, ko kaže da je limes od beskonačne sume ista ta suma beskonačnog limesa. To je problem. S lijeve strane smo teško falšali. Ali namjerno, čisto malo da se poigramo i da kažemo pazi dobro, svakog trena definicija konvergencije, to je divergencije reda treba biti zastupljena. Još jedan science fiction na ploči. Ljudi, rekli smo tipa Leibniz, Euler, su se voljeli poigrati. Odsutnost malo definicije za konvergenciju i divergenciju reda preko niza parcijalnih suma nam daje mogućnost da dobivamo naravno krive rezultate, ali jako interesantne. Naime, oni su dobili da je 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 2 na n-tu, mi to znamo, to je to zapravo geometrijski red Q na n-tu, za Q jednako 2. Oni su dobili da je to jednako minus 1. No, mi znamo po definiciji da je to što divergentno možemo koristiti iz prethodnog online predavanja općenito znanje o geometrijskim redovima, ali ako nećemo uvijek možemo se poslati na definiciju majku i reći u S1 stavim prvi član, u S2 zbroj prva 2 i tako dalje u Sn zbroj prvih n, to je 2 na prvu, 2 na drugu i tako dalje, 2 na n. I kao da sad izvodimo i kažemo pa da, ali ova suma je 2 na n plus prvu manje 1 kroz 2 manje 1. No ovdje ovaj dio znamo iz matan 1 divergira, pa ovo sve zajedno divergira, pa niz parcijalnih suma divergira, pa i početni red po definiciji divergira. No, riješit ćemo to na algebarski način i analitički način. Jako interesantno, na dva različita načina, falšat ćemo isto tako na dva različita načina, dobit ćemo isti rezultat. U ovom algebarskom on kaže ovako, znači 1 plus 2 plus 4 plus 8 i tako dalje. Možemo izlučiti iz ovoga 2. Ako izlučimo 2, ostaće nam, primijetimo, znači to je 2 na kvadrat, 2 na četvrtu, 2 na prvu, 2 na drugu, 2 na treću, ostaće 2 na nultu, plus 2 na prvu, plus 2 na drugu, plus 2 na treću i tako dalje. Što će reći, dobili smo jednadžbu, ovo je S, ovo je 1 plus 2S, s pretpostavku naravno da konvergira, i onda kaže S jednako 1 plus 2S povlači da nam je S jednako minus 1. Poslije ćemo otkriti gdje je falšao. Sad ćemo reći, pa isto ova se suma može dobiti na ovaj način. Naime, mi dobro znamo da je suma Q na n-tu konvergentna kada je jednaka 1 kroz 1 manje Q, kad je modul Q manje od 1. I znamo i zašto, jer smo sve to po definiciji izveli. No, jednostavno, ti kažeš, pa dobro, ajde, ko da je sad to bitno, uvrtit ćemo mi ovdje Q jednako 2. I što ćemo dobiti? Dobit ćemo da je suma 2 na n-tu od n jednako 0 do beskonačno, što je zapravo ona naša suma S, jednako je 1 kroz 1 manje 2, što je opet minus 1. Ovdje je evidentno gdje smo falšali. No ovdje nije. Naime, uz pretpostavku da postoji, ne smije se bilo kako kod beskonačne sume grupirati. To se može kod konačne, kod beskonačne ne. I tu je već došlo do greške. Komu daje pravo da on kaže, a ja ću sad ove posebno zbrojiti, prvi plus ove ostale i još izlučiti 2. Naravno, ovaj korak je ok.
Znači, malo falšamo, malo u redu, ovdje puno falšamo, u svakom slučaju ovo je samo edukativno jako dobro vidjeti kao prvo zašto i kako su se igrali Leibniz i Euler, a drugo da u jednom trenu ako ne idemo na onaj način po definiciji onda možemo dobiti sve i svašta. Sljedeći science fiction na ploči kaže da je suma svih prirodnih brojeva jednako minus 1 kroz 12. Euler. Vidjet ćemo u jednom trenu, prvo nećemo vidjeti, a poslije ćemo vidjeti gdje je falša. Namjerno je falša, poigra se i dobije ovako nešto stvarno kreativno, ali science fiction. Zašto? Mi po definiciji znamo da ovaj red divergira. I mi ne prihvaćamo ovo, ali evo čisto kao igru, zašto da ne? Poučno jeste, jel pazi, ako malo jednom trenu zaboravimo na definiciju ovu strogu jednostavnu konvergencije reda preko niza parcijalnih suma, onda će nam se ovo desiti na pismenom, ali to više nije science fiction, nego tragikomično. Znači, u prvu stavljamo prvog, u drugu zbroj prva dva, u n-tu zbroj njih prvih n. Mi znamo koliko je zbroj njih prvi n. Ako se sjećate matematičke indukcije, to smo izvodili, to je onaj famozni n što množi n plus 1 kroz 2. I nije teško sad vidjeti da niz parcijalnih suma, n-ta suma je točno n što množi n plus 2, n plus 1 kroz 2 i ona teži ka plus beskonačno. I to kvadratno. Znači, super, jače. Pa onda po definiciji slijedi i da pripadni red divergira, jer pripadni niz parcijalnih suma divergira i zato je ovo sasvim korektan zaključak. No, idemo se poigrati kao Euler što se poigrao. Zašto da ne? Naime, uvest ćemo jedan pomoćni, takozvani SA. To je ovaj isti, samo alternira. Alternira znači svaki drugi mu je minus. Znači pišemo 1, minus 2, plus 3, minus 4 i tako dalje. Ovdje se zna znak alternirajući, to je minus 1 na m plus prvu n. I tako dalje. Primijetite, morate biti oprezni kod ovoga znaka alterniranja. To je minus 1 na n, ili minus 1 na n plus prvu, ili minus 1 na n minus prvu. Inicijalizacija. Koji je prvi? Ne bi bilo dobro da ovdje pišete n plus 1 ili n, ali niste vidjeli koji je prvi pozitivan ili negativan. Mi imamo prvi pozitivan, pa se potrudimo onda da za n jednako 1, za n jednako 1, ovdje imamo na kvadrat, pa je onda ovo pozitivan, za n jednako 2, ovo je negativan i tako dalje. Znači, dobro smo inicijalizirali stvar. I sad je rekao Euler, gledaj ovo, ja ću uzeti SA plus SA, ali zbrojit ću ih na dosta jedan kreativan način. Naime, gore ću staviti SA, čisto ovako figurativno ćemo jedan ispod drugog da vidimo ko s kime se zbraja. Znači 1 plus minus 2 plus 3, pardon, ovo je SH, tako je, minus 4 plus 5 i tako dalje. A ovdje ćemo krenuti od trećeg. 1, pa minus 2, plus 3, minus 4 i tako dalje. On je rekao, primijetite da zapravo onda dobivamo, ovi nisu zahvaćeni, pa je to 1 minus 2, to je minus 1. Ovdje imamo 1 plus 3 je 4, plus 4. Ovdje imamo 4 minus 2, to je minus 6. Ovdje pak imamo 5 plus 3 plus 8. I tako dalje, mislim da pretpostavljate da je sljedeći minus 10 i tako dalje. No, ovdje sad treba primijetiti, ova je jako interesantan, znači minus 1, a ovdje zapravo imamo plus i možemo izlučiti 2. Ako izlučimo 2, onda nam je to, primijetite, kad izlučimo ovdje iz ovog tu drugog dijela 2, ostaće nam 2 minus 3 plus 4, minus 5 i tako dalje. Pa to je skoro ovo, samo kad se pomnoži sa minus i doda mu se plus 1.
Evo ga. Znači, nije teško primijetiti da zapravo minus SA plus 1 je, ovaj je minus SA plus 1. Ili, znači kad izjednačite ovaj, znači zašto je minus SA? Zato što želimo ovdje imati plus. Ali minus SA je minus 1 plus 2 minus 3 plus 4, ali ovaj kreće od 2, pa mu fali ovaj minus 1. I minus SA plus 1 je zapravo ovaj ovdje tu. Dobro? I prema tome dobili smo jednadžbu koju? Pa SA plus SA je 2SA s lijeve strane, jednako, a s desne strane smo dobili minus 1 plus 2 minus SA plus 1. Kad se sad iz ove strane prebaci minus 2SA na ovu, to je 4SA. A tamo nam ostane, primijetite, kad ovaj 2 množi ovaj ovdje, to je plus 2. I ovaj minus 1 je 1, to je 1. Pa smo dobili, by the way, da nam alternirajuća suma je 1/4. No, da bude jasno, ovo je isto divergentna. Jer kad bi ubacili u naš ovaj sustav definicije, ovaj zamišljeni trokut parcijalnih suma, dobili bi sljedeće. Recimo, dobili bi prva je 1, druga je 1 manje 2 minus 1, treća je kad se 3 doda 1, jel tako, znači opet će 2 i tako, znači ona će oscilirati plus minus plus minus plus minus i onda ima dva gomilišta i onda kao takva divergira, jel tako? Znači, zato što svaki put dodamo malo više, a onda oduzmemo još više i tak dalje i tak dalje. Znači, definitivno ovo jest isto divergentni po definiciji. No, tu smo negdje malo nešto zanemarili i ide fino. SA je jednako 1/4. I sad je Euler se sjetio fenomenalnog i kaže sad ćemo mi doći konačno do ove tu brojke. Znači sad napravimo S manje SA. Čisto vidimo što se tu dešava, gore ćemo napisati ovaj naš S, to je 1 plus 2 plus 3 plus n i tako dalje. A dolje ćemo napisati minus SA, a to je minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 i tako dalje. Kad sad to zbrojimo, primjećujemo da je po prvoj ovoj vertikali to 0, po drugoj plus 4, po trećoj opet 0, onda imamo 4 plus 4, 8, pa je opet minus 0, pa bi ovdje zapravo imali, ako primijetite, 5 minus 5, 6 plus 6 je plus 12 i tako dalje. Ako izlučimo sad iz ovoga 4, onda ćemo dobiti, primijetite, 1 plus 2 plus 3 i tako dalje. Što to znači? To znači da smo ovdje dobili S. Iz jednadžbe S manje SA jednako 4S slijedi da je, primijetite, da je zapravo S jednako, slijedi da je S jednako minus 1/3 SA. No, mi znamo što je SA, to je 1/4, pa odatle slijedi da je S jednako minus 1/3 puta 1/4, to je minus 1/12. Evo ga. Science fiction, ljudi moji, definitivno. Poslije se sad pitanje gdje je Euler prečutio definiciju strogu, ali jednostavno konvergencije reda, realnih brojeva i napravio nešto što nije smio, ali to je on namjerno napravio, jer jasno. Ne bi bilo lijepo da nam se to desi, nego učimo na greškama drugih i zato je ovo poučan online predavanje. Pa vidimo redom gdje je sve falšano, gdje se sve odustalo od majke definicije. Pogledajmo. Prvo,
kao i u prethodnom, ako ste vidjeli science fiction, nije smio, kad je ovo tu radio, nije smio grupirati uz broj gdje imamo beskonačno realnih brojeva. To je beskonačna suma. To nije dozvoljeno, ja ću sad zbrajati ovaj sa ovim, ovaj sa ovim. Ne, to može sa konačnim. Dalje, nije smio ovdje grupirati i ovo izlučiti 2. Ovo je čista algebra i to ok. I ponovo radi grupiranje kako on želi, što se ne može kad ima beskonačno brojeva. I ovo ajde izluči 4 i ima. Znači ima ono jedan falš, jedan dobar, jedan falš, jedan dobar, jedan falš i evo dobio je -1/12. Hvala Euleru, ovo je jako poučno. Skidam ovu kapu za radu u vrtu u Dalmaciji.